Basi 9:58 minutos katikati lecho mwengisetu wana kuranzeka ungaba fona ikola kankla ya 84 49 07 069 zapinda nkla ya tulovetu ya 84 49 07 069 fona katikati lecho kasikubale jo wahlengela ka longoloko wahina wasikulikiga inyamuka ikumeka kuna ikari bolani jaha galu mukati kwa nagaina kama singe muchaya kunen big shandolas ngaba ufona katikati lecho kasikubale jo wahlengela ka longoloko wahina akona mwengisetu usangula anavela kuba apatana nahi na senu mwengisetu wakuranzeka basi ushubatsi apchete mukile mzapinda nkhayo 84 49 07 069 fona katikati lecho kasikubale jo wahlengela ka longoloko wahina i 9:59 akona mwengisetu alo ngichile moyeni hibanene kwatsi wena mani usukela kweni mina Antonio Muthuki la Escola Profissional Edward Monjani baba Muthuki a escola profissional makuno Edward Monjani ina ke hikarila hai bulani jaha galum katukana gaina kama singe big shandolas makuno chikona chukari unavela kuba useketela kalongolo kwa wahina ya nzana vela sakusangula kumfana lo alanza amarabente itumbunu waye wasikota kutlhamusela lexi xi nga lambilweni ya yena xa ku ringana ku khongotela vanghana kutani ku laya vanghana akwa swilo swa humelela hi nga tekeni ku hi kwepa khombo ka ximani manyani swi nga ku yini swi lava kwepa simama hi sama lexi xi lavaka ku tikhathalela hi timbilu ta hina a hi nga soli munhu hepa ku tirhilela wena kwepa loko mina kumeka swo endla swinene ka mina bo hi xikwana manje mina ndza mbonga la ka lisimu leyo hambi a nga ti instrumental xa ku tsakisa vanhu va ku tala ngopfu manje i vulavula a zwilo swa swinene manje hi laha mina swi mseketela ku hi kona bas kani mambo hakunene hikwala ka useketele ka wena ka longoloko wa hina bongeli isimama kuneni kuba hi lavelela wana seyo kasikwa wafona uhlengela ka bululegi kunene kumeka kuna kari kifambisani ja galum kati kwa nagaina kama singe yena bigi shandolas ikona mwengiseti alo gichile hi Dalusi ya ka Jotham Dalusi ya ka Jotham minjani kuvuka seyo ai titimela mati ya chongo lomu ka Jotham kani mambo makuno igi uhlengele ga wena ka longoloko wa hina zinutala nukutsaka hi muzika ya makwenelo wa mina loya muzika lowu mina unge hi mina Dalusi ndzi tsakisile ndza utsakela nuku force irmão a talento ya wena unga isiki unga godoli ezona uvivela uvinisele ya ku a patrocinador utamukuma swiviku utinyiketela ka vanghana kuloni ni va makwenu ni maxaka ikona loyi atovini uxinjile ka wena akuvuna ezona ngibongile khani mangu nuku ndzi tika swa ku muzika yako ya wena ke mina ndza malava ndzi ta makumisa ku yini ke ezona Dalusi khani mamba kunene hi uhlengele ka wena seyo kambe na kunga ikali taba ivala nkla ya hina kasi kubale jo ha simama ni buluga hina la nanga singa vala nkla ya hina zakota kubaka chikatlechi ufona uhlengela ka longoloko wa hina akona mwengiseti alo gichile alo akcheni imani mama Diolinda kusukela ka Muduswa Diolinda ka Muduswa ma kunyane higi uhlengele ga wena ka longoloko lu hikumeka kuna ikari gifambisa lahane mchai ahlengelo wa mina helo wa ku munyika amambala kai phambeni no chayelego ame muzika yana nzangu va muzika walo wanga chayela zwezwe wanzu tsakisa ngovo unyika zwilayelo kana bongile mama hikwala ka seketelo wa wena bas va hi bulana mamani la na kare hakunene naye nawo tsakelela hakunene kwala ka ngoma leyi ya muchayiloi kuna ni mwanyane anavela ku kuba kambe naye nawo ahlengela ka longoloko wa hina basi jubatsi pchete mkile nzeni ka timeneti tinganana hitava hi vala nkla ya hina kasi kuvala jo ha kokanyana ni buluga hina